Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi. Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Welcome to Uwes Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, King Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni-stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi. Idi na atake ak nagkaroon ak iti nervyos every time adda natay sumken madiarik na gapot iti ata ko stroke ak manen. Ken babaen iti parusap ko iti tibikos nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunod tayo. Tibicos, the best. Yes, good morning, good morning, good morning. Nimbag nga aldaw yo kada nimbag nga aldaw kada tayo amin deti ni inadi para iti programa tayong Anya Aya. Kumusta kayong lahat?
na imbag nga bigat tayo amin, na imbag nga pangaldaw, amin na arami te ka din ang nadigiti in prepare tayo for lunch kidete nga aldaw. Anati na imas nga in prepare ni nanang, anati in prepare ni tatang, anati na birukan tayo nga si daan. Apo po, doon po ngamin dati programa tayo guys, kat talaga nga dati pangpangal daw, pangpangan, kas may sanga Ilocano. Dati sa nga Pinuyin, apo nga apo mikat, tila pampanunutan tayong kat dati, makan. Apag, dite pay nalnalpas nga nangan, dite pay nalnalpas nga nagmerienda. Ana mga tatisida entay numadamman. Demi kasi tayo, ana mga tatisida entay to numadamdaman. Kasi tayo nga Pinoy, manangan tayo guys, ado di kita kaya tayo nga kanan. Hante nga marnag ti dati sida. Diba, irugi man. Kati kita aming nagdengdeg Thailand Dexi, kunan na, nagboy-boyan ni Thailand Dexi. Ano ti sindam si Kadexi Thailand. Di ka lamang ibingay, di ka lamang ipan dito'y estasyon mi. Diba? Hello. Sila ko na nga rapper. I am not a rapper. I am a basketball player. A baseball player. Abi kasi ti bado ti rapper? Slahaan. Di yun samat amo. Dati bado kitata, bado iti baseball player. My God. Diyos ko. Thailand Dexy is watching. Ano bang masarap na pagkain ngayon? Shane Madrigal is also watching. Anatin na imas nga makan kideto nga aldaw. Jakpay nangan, mami, nga mururayk te uungo umay da ited te asawak nga taga-barong. Apa da ka na asawa ti Dexy Thailand. I only hope, nagsasao kay ti Pudno. Hope ya, with no feeling jowa, no matada, di kita yung mat nga bebeki, no damo dete makadwa da nga lalaki, makadate da, jowa da agad. Hello. Nimbangal daw mo, kasin ko, Melchora Aquino Maranan and Patrick Balagat. Good morning kada kayo amin. Anati masida, jakpay nangal daw. Jakpay namigat. Hello, manang Josie Aquino Dali. Ala legit nukwa nga haan feeling. Ay apo, Diyos ko Dexy, knowing me, knowing you. Aha. There is nothing we can do, knowing me, knowing you. Mga kanon, aglalansan ni Dr. Michael John Bermudez, ti sidana, manganak ti sida ket ginitaan nga tukak. Ay, napindas deta very Bicol, deti pinumay ginitaan nga tukak, how did you do it? Kasano pinumay in adobong pay lang, in kisam, ti kamatis, samo pinuspusan iti naganan, get tatinyog, kasangsang pet ko, kunahin na. Anam atat si Dami, into no madamdama, mapanak ije Fort Ilocanja, together with Jay Berlater, mapanak tapamulinawin, inuti-pati papanakaya, inak kumapay maki-birthday, ay grita man lang ti happy birthday, kan happy paala, kaditag birthday, aglalalo ki dete maring ko, nakimbagi dita Personas Restaurant. Kain tayo, laing sabi na Melba, dito kami kila Mila. Hi Mila, hi Nanay Melba. Dito kita na kay kamangan ni manang ko nga Josephine, iti Dalit family. Hello sa inyong lahat, dyan sa Manila, especially to the Rotairos Aquinos and the Dalit family, the High-End family. I would also like to greet Eric Cruz, who's always watching. Yung manang Leilani nga kaling buy-buya. Maturo man laing yan kung kuna ni Thailand Dexy. Congratulations Dexy! Kasi ada jowam, ada umimang tagking ka nga uong. Nita anang ruti ibagak. Anang ruti ibagak king kasi ka Dexy. Dexy Thailand nga gurgurait. Nga even in my FB Live kat pumampanaw, wala akong magagawa, Dexy. Awan maaramida, Dexy, no pumanaw kayan ti FB Live ko. Diba? Tuloy-tuloy latati inak, panag, sarsarita, kada iti programa, iti DCRL 639 kHz,
Radyo Ronda, Anya Aya with Inadi. Ije Manila, lipas apo that ay meeting the Dokhani ni Sir Rolly T, kundi kita da dumapay nga awardees iti World Council Excellence Awards, and soon nalpasan apo ije Baguio City dapat first forum da ti sumaruno nga awards. Ti sumaruno nga pag-awardan da apo will be here in Ilocos Norte. Hello. Kita man Christopher Jao, anati paala digitay brand new. Digitay brand new inaugurated Sangguniang Bayan. Digiti mamayors tayo. Into no 13 summit ito'y kailan ba? Sa 30 na amuak summit di Solsona kasla dan summit inauguration da kadigitay newly elected municipal officials da. Good morning Eric Cruz, good morning to my gorgeous and ever doting and generous kabagyan, kapamilya, the person of Lenny Gawiran. Nagwalay daw Lenny Gawiran kideto napanam si Kamaring Lenny. Si katidete Lenny nga talagang kuwa nga nasingput ken managparabor ken nawala. Congratulations kada kayo amin nga nagparedwar kadigitan anna. Sino dito ang pinakamaingay? Saan dito ang pinakamaingay? Kuna ni J. Dilros Galias Abaha. Ano daw bagam si ka J. Dilros Abaha? Sino dito ang pinakamaingay? Saan dito ang pinakamaingay? Syempre, ni Ina, dilata at pinakamaingay. Good morning sa lahat-lahat. Good morning kada kayo. Amin nga sa nga pada. Imbag nga aldaw yo. Amin. Dati ni Ina di for Anya Aya. Jamara Manera is also watching. Hello. Kada kayo amin. Digiti na udi nga episodes iti Anya Aya, we tackled about digiti 880s di ngamin. We tackled about the 80s nga talaga nga isu iti magugustuhan tayo nga paspasamak. Kideting week nga talaga apukat nakaragrag sa nakadado ti pasamak. Nakadado ti pasamak. Kat no mai-remind kanyak digiti kinaubing tayo. When kabsat nagwalayak mamis ka unay, buyaen ka man itatamasan. Nagwalwalayam si Kaleni and you really deserve you really deserve a break kabsat. Taamo makita digiti kakabagyan ta iti gawiran, gagayem tayo way back. Nga di Amerika nga no gubrada ngamin kastaunay met nga naganan kastaunay met nga panangigudes da taan nga rod ket madama nga agpapadakkel digiti ti pamilya digiti nga kakabsat tayo kakabagyan. And when it comes to family, nagriga nga tamin digiti makikita ang kasagat, you guys are very lucky taadda pagubraan. Ada pagubraan digiti kakabsat tayo. And then ado kami pa nga kakabagyan da, ado pa kami pa nga gagayem nga sumaringungo. Anan sumaringungo? Aglamlambing kadakwada nga no ada digiti medical mission ni together with the MPS iti Municipal Police Station ti Dingaras. Lenny Gawiran will always be there. Hanga narigat pati da Mang Chona. Good morning Mang Chona. Sinupay ni Damam Tarsi, iti MPS, nakadado dati nga surat maten. Panawagan kuna na. Ada panawagan, apo, siya sinuman kuna na, iti nakakitkita, when na nakapidpidot, iti black wallet, anaglaon, iti driver's license, UMID, ID, ATM, kasken daduma pay kuna na, daduma pa yung identification card, ako ka ni Eloy Sabillanesa at taga Barangay Cali, Dingras, ni taga Dingras, ket pakisubliyo,
when no tawagan iti 0926 0926 ano detan? Kurang sama 0926-643-994. Kurang dating tadyo nga number. At dati agur-uray nga gungguna para kadigiti makaisubli ko na. Lynn Montes Sabuco is watching. Kumusta kayo amin dita? Anya aya? Kumusta kayo amin dita? Barangay Ruot? Bakit Lynn Montes Sabuco? Eric naganan. Eric Cruz, Eric de la Cruz, sasaruno di kita. Into no July it will be the World Council Excellence Awards. Kunana. Dagitoy digitay tattao, dagitoy gunglo, organizations, nga adanated da nga tulong kadagiti, pada da nga tao. Somebody, everybody, amin-amin nga na-nominate, ada nomination nga napasamak. Hello, good day to you, Ate Flor de Lisa Samong Chavez, kumusta na ang Zumba? Ada ngamin, na-nominate. Ada na-nominate. Kadagiti pulpolitiko tayo, kadagiti organisasyon nga adda dito Ilocos Norte, kadagiti tattao nga adda yung posisyon nga mabaling nga tumulong and madama nga maararisit digitoy nga ko because arisitan ta. They get to realize those who really deserves to be awarded. Dagitay deserving nga may ikanti award. Kas pagarigang kuma, te janitor te eskwelahan nyo. Isuna mapagtalkan. May kusang palo kunana. May kusang palo, may ikan iti kwa, ikam isuna iti trabaho na, alis tula isuna nga, mapanagubra. Without being told. Kasi kumakan ni Mark Bunso Damaso. Because somebody gets to nominate him. Being the founder of Prism Marcos. People respecting individuality and sexuality in Marcos. Kuna na kasta, di ba? He is very credible. Nakaka-credible iso na naimbag nga malam mo inadi ko na ni Kevin Mark Ignacio. Odelia Lorente Prenicolas is also watching. Hi Odelia and to all the Prenicolas family in Villa Viciosa, Abra. Please regards to your family, especially concern Nicolas, Sir Prenicolas. He already accepted my friend request. Odelia and the Prenicolas, I was able to meet them last week. Saturday last week was a wedding. And then na-meet ko isuda. Naikamang deti Baruda iti Seredon, Bumanglag, Rosete family nga taga Dingras, and then nagmi-meet kami, and they are so cool. Hindi nagkikita kami mga kasagat para magkakaututang dila na kami, magkaka-friend na kami. So I got their FB pages, I got their FB names or accounts ko nakidi and their numbers, and then ayan, magkaka-friend na kami. Thank you for watching guys, and ingat-ingat. Odelia Prenicolas is an NUP, non-uniformed personnel somewhere in Abra. Loisa Jimenez Bernardino Arcangel Azenal is watching. Hi! Loisa Jimenez Bernardino ang Arcangel Azenal. Azenal. Apo ano mga kaatidog na detan? Apo but she is a Lianesa. Digiti gagayam mi iti dingras nga nasisingpat. No makikita yung isuna, no makikita yung ni Eloisa, iso dete kapipintasan, nga babae, nga adadta traffic. May isang nga traffic enforcer,
Tingnan na no pagkat asi kita 365, bunod kita makikita yun dati brown hair na nga sexy. Charleston Mata is also watching. Hi Charleston, how are you? Adda ka iti programa iti radyo ken TV. This is Anya Aya for DCRL 639 kilohertz Radio Ronda Batak, relayed by our international TV affiliates Bounce Back Network and Global Pinas TV 16A. Valencia Garcia Lani is also watching. Simon Salenda Jr. is also watching. Simon, umuwi ka na ba ng Manila or are you still here in Manila? I'm fine, Inadi, as always, sabi ni Charleston. I've been praying for your immediate na kagalingan ni Charleston ngamin last year kat nagsakit. But right now, he is very okay. I'm fine, Inadi, as always, sabi niya. Thanks God, kaanak deto itis also na guys, and she's good, he's good already. Diba? Ma'am, Anakleta Rossi mo. Digiti original. Digiti original nga gagayim ko iti dingras. Digiti gagayim ko iti Paris Renewal Experience. Do you still remember the Paris Renewal Experience wherein we call each other ate and kuya? Diba? Nakapinpintas ti Paris Renewal Experience. I hope there will be a PREX again na seminar. I hope there will be a PREX seminar again. Kasi sa Bali deto at the itad na, you renew. You get to renew your experience. Gerald, Paris Renewal Experience. You get to renew your relationship not only to the Lord, but your relationship to your friends, to the community, di ba? Your relationship. How's your morality? How's your belongingness? Are you still kind to your neighbors? Hindi tati pagpintasan na. Ana digiti magagapuan nam, ana digiti aramidom iti community. Nalipatam sa amin ni Apo Jusen. Di ba mang Anakleta? That's how it goes. You realize yourself. Getting back to the basics. Manila na ako, kuya, gayem, balik trabaho na. Oo nga, hindi man lang tayo, hantaman lang nga nagkita kami during the wake of his father, the late Simon Salenda Sr., kani Simon. And he used to be my, a friend of ours. Grupo mi kadadyanang, iti way back. Because they had their high school here and dito yung mga grupo, the dancers, mga mapoporma, mga popogi. Actually, Simon Salenda Jr. is crush ng mga kabekihan and kagirlihan dahil isa siyan sa pinaka-maporma noon, di ba? And then, ano pa nga ba? Yes. Itatan, nagsasaritaan tayo. Hangkupay na i-conclude gayam, di pagsasaritaan tayo, iti kinaubing-ubing tayo ti 80s when we were young. Hello, Kuya Danny, kuna ni Anakleta Rose mo. Hello, ate Anakleta, how are you? Kumusta ka mutan? I hope you are also okay together with the Rosimos, di ba? And together with ni Manong kong nagan na lalipatak tayo dito nagan ni Mang Anakleta nga ni Napoleon Bonaparte Rosimon, di ba? Nalpas apo, nalpasan kakasadon ituloy agore ka. Ag commercial break tayo mampelang, ag commercial break tayo, and right after the commercial break, ilawlawag ko kada kayo no ana dati World Council Excellence Awards. Nga mapaspasangasangan ditoy Ilocos Norte. Ag sublikam to, kalpasan dagitoy napapateg ken very significant and pertinent commercials tayo. Technical department, go!
Welcome to Wiz Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at sakit ko nga asma. But, kabayatan tiin na panag tumtumar kada iti tibicus within 2 years, kaasi iti apo, kada di kang nitingitan iti COVID, ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalami is na, siyempre panatang uyip kada so amin. I take Tibicus. I thank God nga anak nga na-confine because mayat meti impact na yan ti bagik deti Tibicus. So ti makunak kada kayo kakabsat padasen nyo met deti Tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket dito iti bikos laeg iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey Tibicus para pumiksa iti immune system tayo. Ayan, nagsubsubli tayong gagayam kan kakabsat para iti anya aya with Ina D because Rolity and Doc Honeybee is already is in Manila palangka ko. Nasa Manila. Maraming salamat gayem, sabi ni Simon Salenda Jr. Oo nga. Let's drink Tibicus, mami, sabi naman ni Dexy. Katamo kong kat naturog kan si ka Dexy. Let's drink Tibicus, sabi niya. Kaya mo tayo lang kati Tibicus. Yalala no kati Tibicus ni Dexy, bum takmat layan, deta rep na, dinamot inuman. Sumruman amin to'y ulcer kon, sabi niya. Ano pakaalan ti ulcer? Ulcer deta wenno GERD. Gastroesophageal reflux disease. Kuna na, kita nyo kami deta pimpin na nga nyo. Minsan, di ba JDR? Minsan misagress, di ba? Di pakaalan ti ulcer kat deta ulcer is sugat. Ag sugat, itakwa, itaunod tibuksit tayo because tigitan aramiden tayo. Tigitikang kanin tayo. Ano ti ulcer? Diba? Stress. Your stress can cause ulcer. Ulcer, kung kunak matan. Malisayan. Malisayan. Mangan ka itata. Mangan ka te alas 10 kay bigat. Mangan ka te alas 11. Uno mangan ka man to alas 11. Detihan nga usto nga panangan, guys. Ag-produce gayam iti acid.
ag-produce ti acid data stomach tayo, and then ag-gilgiling nga awang gilgilingan na kung natibabakit. Kita nyo kat amo pa itibabakit data. Ag-gilgiling tabok si iyo nga awang gilgilingan na kung nana di ka di madi. Di ba? So nga data ulcer mo ipakita. Hindi ka kumamapan agpakita ta di ka tumar nga tumar. Itatan gagayem ken ka sa before itatay na ibagak kada kayo ito agsubli ni ina before anya aya. Ituloy tayo nga itakel all about detoy naganan. We say the World Council Excellence Awards. Ket World Council Excellence Awards apo this program, this humanitarian program nga iti mangikas ka sa apo ket iti grupo ni Pastor Brimon. The head minister is Pastor Brimon. Nalipatak la tayo ustungan nagan ni Pastor Brimon. May isa dito ni Doc Hani na award. And anak ka dito humanitarian. Humanitarian means you are making an impact. You are making an impact to your community. Di ba? Mabisinan, tas mabigla nga makargaan or ag-shot nga awan nagyan buksit lalo na nujin ko na ni Miss Agres. That is true, di ba? Mabisinan ka because you are preoccupied with your work, tapos bigla nga makakargaan. It will cause stress. Tibuksit tayo is never ending. No, damapan nga kasta agres ka di nga rod, kaasyan nyo mat. You're eating hard. Diba? Kasta nag-idi, ulcer, naging gastritis kasi may sugat na sa loob. You are producing a lot of gas inside your stomach. Diba? Dete pwede yung pananggalgal te karne. Kat syempre, marigatan, ninanang yung abuksit, marigatan isuna nga aggiling. Di kita pa eh. Take Doc Hanis tea because your probiotics, prebiotics, and enzymes. Para ka di kita, ulcer na. Di ba? Napintas si Doc Hanis tea because sika Dexy. Itatan, ituloy ko. No si kakat may isang teacher, guys. Kat si kakat, you are a humanitarian teacher. Anak ka ti humanitarian, you are mga aramid ka tiwagas tapno maikan dagiti estudyante ken iti community iti napintas nga masakbayan by means of your educating your children. Kasano digiti wagas nga panang-educate mo. When you made an impact, anak ka diti may nga impactful nga tao. Ti ang impacto ti may nga tao nga ada impact na. Deti idolon ti ubing. Deti sursurutan da. Detoy may sala nga sa una ket amuda nga ada may suro na. Di ba? Ngahan nga kwarta ti pagsasalita. Detoy ket ada may tultulong na ti community. Nga mestra, di ba? Nadama mo yung nga mestra, please tell me. Urian na nga partes dito Ilocos Norte. And then, doktor. Anak ka didigiti ubra ti doktor. Siyempre agagas ti saksakit. No dati nga doktor kat kadwa tayo during medical missions. Manon nga tawon iso na nga nagdoktor. Di ba? Hi Kyle Canada. Manon nga tawonan ni Kyle nga nurse. Ni Kyle nabayagan nga nurse. Ni Kyle nasaya at iti pamilyana, iti gagayam na. Manong nga tawanan nga nagpupa ni Kyle, at damat sumursurot ni Kyle kadagiti activities, the worthwhile activities, medical missions like that. And then, mabalin ni Kyle Canada nga, i-nominate. Mabalin tayong i-nominate, anybody can be nominated. Let's say, our municipal councilors, somebody, iti munisipyo, nga dati nga konsehal ket ado di proyekto na nalaing nga makikadwa, somebody who made an impact at iti projects na nga napalag-an na tibiyag ti maysa nga tao iti barangay nga pagserserbyan na kasi tingamin maysa nga konsehal na ibunong-bunong da, let's say barangays ABC ni Kyle Canada deta, barangays DEF ni Ina Dideta kasday at dati papananda nga pakay turungan nga barangay nga isu dati mangimaton digitikwa. Di ba no napintas?
we can nominate. Dito nga tata. We can nominate for these people. Dati pa ko na ni JDR. It's not enough to teach them just because you are being paid, but it should be beyond, sabi niya. Kaya nga, somebody, a teacher, who's making an impact. Ano ba yung impact na sinasabi ko? Dito ada may tulong na away from the school. You are making doing an extra mile for the children, di ba? At itad mo kadakwada na kinasaya at extending your powers, extending and educating them even beyond school hours. Una na naparagsak mo nga pamilya because awang pagbayad na Boy Scout, ka-nominate na ka, binayadam. Kas nakakasjay, tay tulong mo, iti community, tay tulong mo as a person. To become humanitarian is very hard. Because everybody, kideting pandemic, nagrigat ti kwarta. Nagadot na pukpukaw tayo, nagadot na pukaw, puro parwar, awang mo't sumrek, di ba, Josie Ramos? Kasano tayo nga rod nga, agbaling nga tumulong, kaya tayo tumulong nung kurang, di ba? Usto data mang Leilani, inspiring, if you become an inspiration to everyone, you are making good, you are doing good, iti ubram, iti linya ti karir mo, and you are inspiring others. That is one act also ko na ni Manang Leilani. Na digitoy, kat ito'y Ilocos Norte Apo, we have at the kwata yon, at the 50 nga nominees. 50 nga nominees tayo. I hope may ikasadetoy until July, at the end of July. Tapno, maipakita tayo kadakwada nga these people needs to be recognized. Kasapulan tayo mo ma-recognize kat si Kamis Agres, Mang Leilani, Josie Ramos, kasapulan tayo mo, tapno ipakita tayo nga adatat tao nga dati di na kahit nga ma-realize. Tani Apo Diyos, latan ti mangkit-kita, isun tulata ti mangtid kanyakon, iso mang bigbig tulata kanyakon. But as a human, at ngamin digiti organization like World Council Excellence Awards, they see to it that people should be acknowledged. Haan nga may handa nga ipakita tinaaramida, ti nga di may pagti kwarta or finances ti kahit nga saod. But panang ipakita tayo, iti kapwa natin that there are people who loves to inspire. There are people who are ready to connect with other people nga agtitinulong di kayat na nga saon. World Council Excellence Awards. It composes of different organizations, sabasabaling organisasyon, sabasabali nga tattao, iti sabasabali nga nasyon. It's not only the Philippines. If you are no si kat may sa nga nominate iti World Council, it's worldwide, dete Apo. Helping is not always through money. Kung na ni Miss Agres, ni JDR, sabi nga nila, there is no higher religion than human service. Diba? Awanan itinangatupay nga ayat. Awanan itinangatupay nga wagas no di iti panagserbi. Iti tao. Panagserbi iti tao. How do we give services to people? It's not only money. It's not only material things. Dito yun, agliko tayo lang Apo ng may sa tububra tayo. It is not only material things, but your gestures towards your neighbors. No, ano tibagbaga ni Inadi? Am I giving an impact? Ni Inadi is not perfect. No maminsan agpung tuta. No maminsan nganganya ak makapatay mat iti tao. Iti kinakulit na no daduma. But I am sorry for that. Kinataong di jay. But han na kaya nga saon nga ni Inadi wenno ni Miss Agres adda kinataon na nga madi nga rumuar nga bad nga side na. Nga mga di jay iti kanayon tayo makasusurutan. No da makita nga bad ti side mo kasapulan mo't nga agreka ikom mat tabagbagim. Ana naganate kaya ko nga saunan. Find your ways and find means mat nga si kamot kat adamat room for improvement or panagbalbalin,
Di ba? Panagbalbalim. Iso di pa nagayat tayo, ti karuba tayo. It's like, kasi may isang policeman, or even, tekunakon, the plainest individual, nga makitam nga naayat, itipada na nga tao. This is human service, guys. Thank you so much, Abet Agres, for giving me and panang tulo mo kanya, for helping me out, nga di kita nga terms katja malagi. Human service. Human resources is the greatest asset of the nation, kunana. Kat sinorog, tagtitinulong. Sinorti, agtitinulong itata. No di, pada nga tattao, di ba? People needs people. People. People, kunana, are the luckiest people. People who needs people are the luckiest people in the world. People who make sense. People who helps other people. Local supporting locals. Kunana. Deta tiwiseya. Humanitarian love. Humanitarian. From the word human. Humanitarian. Kunana. Nung sika ka maawagan iti humanitarian, sika ka very humane. You are very humble. Yet you are helping. You can help others. You can extend your powers. Making use of your powers. Ano ti powers mo? Ti powers ni Ina D is my power to talk. Sensible talking, jokingly talking, or whatsoever. Basta may iparating mo, DJ kayat mo nga sa uwan. You can send your message through my voice, by prayers, by singing, what else? Written, text, PM, direct messages, using your voice, using your hands, diba? Everything you can utilize. Utilizing the powers of the internet, by giving inspiration every day, by making them happy, by giving jokes, by giving whatever nga makapagpalagan iti na iti tao. Adaman insan ni J.D. Aaron ko na. One more thing, if you have the power and in the position to help others, help them. Kasi maybe God is answering their prayers through you. Gusto ko yan. God is answering prayers through us. God is answering prayers through us. Anak kaya na nga sa uwan, niya apo Diyos hanga literal nga ina di awatem man kunana. Awatem man deto itod ko nga kwarta. O nagungap talang iton. Tinupakan na ni Lord kasday, tinupakan na isa nga sako nga kwarta. Hindi ba? Nagbutungon. Hanga kasday, gusto niya kunana nga ni apo Diyos maibabaet kada tayo. At daiso na dito Ado ti pagtorpyan ni Ina di. Ngam adamot deti pag sayaatan na, di ba? Hana nga perfect, but I can use my voice, kuna na nga rod ni Pia Words ba, as your platform to inspire and to share. Aday istoryak si kakwa, aday istoryak nga lately it happened laeng 4 days ago. When I had my program, ida the program ko nga kasta, and I just asked their generosity. Instantly nangted da. And we were able to share this to one of our peers, one of our friends. Diba? No, usaram deta nga platform mo, if you use your platform, kasla po masikakat, may nga teacher, i-maximize mo di dyan kina-teacher mo. If you're a doctor, i-maximize mo di kina-doktor mo. Hala nga kwarta nga dito mapangka-check up kat anak na ganan. Mapamula iganan de bulun na. Mapamuma inresetaan nun. 10,000, 15,000. Ay doktor, agar arthritis kunay na. God is answering their prayers through you kunay na. Ay dok, agar arthritis kunay na. Dati doktor nga manang bundaway. Ay, nakaro dito yung tumong mo. Putuden tan, agpa-knee replacement ka, knee replacement, uno, agpa-hip replacement ka. Mano dito may isa, kunana. Mano dito may isa nga saka, 400,000.
dati may sa 400,000 mat. Di 400, 800,000. Kula ni Mang Leilani, humanitarian is voluntary assistance to help people with or without expecting in return. Kuna na agpepeso data. Without, you are not obliged to do it. It comes from within. It comes from your inner, your soul. Diba? Agdapo, iyan ti kaungan ti puso. Diba? Ore kasano ti may sa nga tao, I believe. Una na nga rod, I believe. Ti may sa kanta. 'Cause I believe that in my heart I will see kuna na helplessness or giving up and suffering kuna na if we could stand kuna na if we could stand together just one time and no one will be left behind kuna na stand up and stand up for love kuna na stand up for love. No datay kano amin if we could stand together as one kuna na there will be no suffering. There will be no suffering. There will be no hatred. It will only be love. Let us all stand up for love kuna na. Ako umununog dati pagsasaritaan tayo kasama la nakalalaing man ni Ina di nga ang mamagbagang di na pa mamagbagaan ti pagbagihin na. Di ba? Ang sublindo man dati programa tayo right after kat medyo maibulon mat dati kuat nga agsangitan ta na nakuha mat si ka Joan Salvatierra nakanta mat dati if we could stand together just one time and no one will be left behind kunan. Di ba? Abet agres. Kaslama ala. Easier said than done. Ina di. Ngam agyam-yaman na laki ni Apo Diyosan because adama basit kinatao mat ni Ina di no daduma kat alaman nagparabor mat no daduma mat kat natangsi mat no daduma mat kat sa mat kat han mga nangato moral ko nga tao kat han na mga dati tao nga nasayaat. I can say this. This is on air. It can be heard anywhere. It can be watched by anybody. I am not perfect. I can say that. I am never perfect. Kat nimbaglaki din ta inikan na niya Apo Dios iti may nga talent nga pakaybaybagaan na iti I love you because I do not always say I love you and I do not always forgive and forget and I do not even say sorry no daduma kadagitay mapalpaluksawak adamat digitay mapalpaluksawak nga tattao adamat digitay makagkagura kanyak gaputa danay bagak. Di ba? Kakasday magkatimesa nga tao, we are not perfect, but we are capable. We are capable of helping. Datala may bagak. Ina di is not perfect. I will never be a perfect person, but I am capable. We are all capable to help others. Ngore kayo man, hantag drama more commercials than agsublikam to nakapinpintas dito. For the last leg of our Anya edition, dito timao din to and we get to realize it when we return. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung TV kos, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat. Napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dati sakit ti buksit, dapay sakit ti apro. Bato ti apro. Nagsardeng ti palagsakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicus. Napintas apo. So deta apo ti kung commercials tayo nga naruay, nagsubli ni Ina di for Anya Aya for 639 kHz, Radyo Ronda RPN. Dito yung metlaeng Batak City. No damdamagan nyo apo no awan kaape awang kami iti asidig jo hospital di Batak, nagbaliw kami iti building. Ada kami dito Baay, Barangay Baay, Batak City, ito'y RP. Sumrat kalaang dito'y no kapaglikuan na. Diba? Ananagan congratulations amin kadagitay na inauguraran kas municipal officials sa buong lalawigan ng Ilocos Norte, sa buong Pilipinas. Iti amin. Congratulations. Job well done for the election, and now it's time for you guys to do your job. And share your love and care kadagiti amin nga constituensyo. Kudos to your LGU. Kudos kadigita amin nga programa yo. Dos Ballesteros is also watching. Alaok man deti nga gundaway apo nga thank you kadagita amin nga magsupsuporta iti NGT Wellness Center, iti NGT Multimedia Distribution Services. Alaok man deti nga gundaway nga thank you kadagita amin nga mangbuybuya, agi-share, agi-like, ag-comment, agbabash kadigiti programa nga isay-sayang katmi iti multimedia Ina di for Anya Aya. And then I also have my TV shows nga talaga nga yan ti affiliate channels tayo, the Bounce Back Network, iken iti Global Pinas TV 168 nga mangikas ka sa apo aglalo kanya apo Ismail Abaya, kini Sir Carl Binras. Thank you for the trust. Kadagiti pamilya mi apo. Doc Honey's Tibicus will always be there. Iti Drugstores Association of the Philippines, ken dagiti parmasya, iti generics, the generics pharmacy iti Metro Manila, where we can find Doc Honey's Tibicus, your probiotics, prebiotics, and enzymes good for your gut health. Everything is okay. Tiyan ka bubuti, tiyan ka gagaling kuna na nga ro detoy Doc Honey's Tibicus. So agagayam ken kakabsat, agyamyaman kami iti RPN ket today itataapo naganatay ko na kon. I would also like to convey my greetings at sa pamunuan kadagiti amin nga
tattao nga mang bukbukel iti RPN. Happy anniversary kada tayo amin. Happy anniversary iti RPN. Congratulations, job well done. Sir Joel, iti admin, especially kani Sir Rod Sadjan. Thank you so much to our general manager. Kadigiti amin nga all aspects iti RPN. Kadigiti amin nga estasyon ti RPN all over the Philippines. Iti Baguio, iti Manila, iti Lawag, iti Ilocos Norte. Congratulations kada kayo amin. Another year, di ba? Another year of a truthful, balance, and nakaragragsak nga panangiwayat ka dagiti news, information, dissemination, dagiti programa tayo, drama, music, variety show, kan amin. Thank you so much, and I am so thankful that I am a part of RPN DCRL 639 kHz Radyo Ronda. Ayan, gagayam kang kakabsat. Thank you very much. Again, para iti FB Live ni Radyo RPN Radio Batak, iti FB page ni Agpadamatla. Dati ni Ina D4 Anya Aya, sapay kumata sumangputan da Dokhaini kani Sir Rolity, tatno at aduntupay iti intayo pagsasangwan, at adupay iti intayo pagsasaritaan, ken at adupay nga good news kan happenings iti Ilocos Norte, dagiti mapaspasangasangan nga events and activities, iti NGT, iti multimedia, ken that dumapay. This is your Ina D4 Anya Aya. Thank you so much to you, Abet Agres, Dos Ballesteros, Mark Christopher Beras, and Leilani, na imbag nga aldaw kada kayo amin. Ina di saying goodbye for now for Anya Aya. Thank you so much. Thank you so much kada kayo. Have a blessed day to all. Have a blessed day to all, guys. Thank you very much. Welcome to Wiz Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siak ni Marcelo Cristobal, may sa kaming iti media, iti Ilocos Norte, kahit kurang yung pakamwa po, nga babayin di pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicus, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Palaksit kireta, iti naming san nga rabi awanin tinagyan dati Tibicus, dati lang dati nagaling sa ed. Ngayon, inusar ni Mrs. ko, kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After ti, unong kalpasan iti 2 oras,
bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo, iti TBCOS. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TBCOS. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balanced bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TBCOS triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TBCOS. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi. Runiti ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti Biyernes ditoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawaan lang.